نون كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. شومرالوي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن الله نعم. لا يستحيي نعم. ووفر أن يضرب. نعم. يكون يرشيو هو قد أقول جوجنا دون تناجارا أن يضرب. نعم. nde o waɗata mahalan ma tindul kala bawngol woni fami ba'uda tan ɓongu kama fawga ha e ko ɓuri ɓongu fof nde wonno kala heen hunde ene jogii hikma mo Allah waɗe mum e ko Allah tagiri ɗum ko fami فأما الذين so tawi ko ɓeen amanu gonɗinɓe Allah fa ya'lamuna ɓeen gandi anna huno ngolɗo tindol alhaqqu koko tabiti jargol mum min rabbihim immorde to joomiɓe sabu ko woni to defte maɓɓe wa amma alladina kafaru so tawi ko ɓeen noon manani yedduɓe Allah فيقولون بين هنا فيفيد ماذا أراد الله هل الله موي بهذا مثلا يقول له تندو الله موي يدومدو حال بودين حال جبلاجي يتيدين بونغو أنا نيدي أجيبون aɗandi ko taki Allah wi manan haali ɗo haala ɓongu li annahu ajibun fil khilqati ɓongu tagore nde ne hawni falahu sittatu arjulin ɓongu waɗi manan ko koyɗe jeegom ɓongu koyɗe jeegom waɗi ngeloba e mawnude waɗi ko koyɗe nayyi ñiiwa en fof koyɗe nayyi ɓongu kañum koyɗe jeegom waɗi wa arba'ati ajnihatin ɓongu waɗi ko bibje nayi wa hurɗu min ɗawilin ene waɗi hoggo juungo wa danabun e laasi wa ma duufihi no ɓongu wayi lo'ode ni pop wa sigarihi ene wayi famɗude ni yaktulul jamalul azima ene wawi wardude ngeloba mawba ɓe min qaarihi hoggo mum no ɓongu wayi famɗude ni ene wayi lo'ode ni hoggo mum go ene wawi warde geloo alan kay ɗum wadde manan Allah woppata haalde ɗum Qur'an faami wa huwa alqatilu lin Numruz bun Kanana mbinoɗo kañum woni Allah o on wari ɗum ko ɓongu yo tan Allah mo ɓongu warata andi kay on Allahki faami jomiraɗo wi yudillu bihi قال تعالى في جوابهم الله حالي إجابة دبي وفي أوديهم يدل به أو مجنير كونغولو تندور كثيرا كهيب أن حقيقة غوا لكفرهم به سبو يدو دبي ويهدي به أم فيوتنير كثيرا كهيب من المؤمنين يجول بتصديقهم به سبو غومين وما يدل به Allah majjinirta ngollo tindol illa al fasiqina so wona yaltuɓe ɗoftare Allah alladhina ɓen goni yanquduna ene pirta ahdallahi aadiji Allah ɗi Allah aadodirno e mabɓe e defte gonɗinde annabi sallallahu alayhi wa sallam min baadi caggal mihaaqihi teegrinede jaɓede ɗiɗo aadije mabɓe wa yaqda'una eɓe taƴa ma amara Allahu ko Allah yamirno bihi e mum an yusalade jokkete honɗum bil minan imani bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam gonɗinde annabi sallallahu alayhi wa sallam ananede ayi won rahim e enɗam eɓe taƴa enɗameje wa gayri zalika ko wona ɗum
ويفسدون في الأرض نعم ابن بني الليل نعم غوفي الله نعم والتعبير أونيات عن الإيمان غالبا نعم أولئك سفي بأولو سفا قالات نعم هم الخاسرون كبيرون سويب نعم حقيقة لمسيرهم نعم سبواتين دم إلى النار نعم فيورة جيد أنا ندي المؤبدة عليه نعم شيء بقنا يلتو نعم كيف تكفرون بالله الله نعم هل نجدرتون الله يا أهل مكة نعم ها وقد كنتم ونغنينو أما واتن كون مايبي نطفا في الأسلاب نقول توب من ياج كيف جواب راغمون فأحياكم الله وورتنيون في الأرحام أنا نيدي أي بيان كون جل أنا نيدي وورتنيون في الأرحام إرانغاج يوميرابي مودو nanede den o wurtini on kane aduna o wade mon pittade wal istifham للتعجب من كفرهم أنانيده ما قيان البرهان إدارات إيدو دليل الله أو التخبي توبيخ والله سبب فعل ثم يميتكم رفت وراء عند انتهاء آجالك سهاد لاجمون غش ثم يحييكم رفت وورتنا بالباس أمثال ثم رفت إليه فيعود أماكو كانكو الله ترجعون لتتدن بعد الباس تقال أمها فيجازيكم ويبون بأعمالكم وقلم وقال جوميرالوي دليلا على الباس ومرك دليل وند أمها الإنوود لما أنكروه دين بجدي أمها فهم وهو الذي كان هو خلق لكم تغنون ما في الأرض كوني ليدني جميعا دندانغال نانيده لتنتفعوا به خانفترون وتعتبروا كتسكترون أنانيده هم استوى شغال تقدم ليد وفاندتي إلى السماء في أرض كم فسواهن كم موجودي أنا ندي وديان أنسى وفندي دي هذي كوت فقضاهن وتلي سب السماوات كم موجودي وهو عليم كو غندر بكل شيء كالهون مجملا ومفصلا كورندنا إكو سيردا أين هون الله مجال الله أنا أفلا تعتبرون هل كو هذي تسكير أن القادر كتر على خلق ذلك تقدرون دون ابتداء تفضل وهو أعظم منكم كم برون مولود قادر أن إنهاتن على إعادتكم رتد أن شغل مايد ورتنا جان إذ قال ربك تمن ويني جوام للملائكة ونند ملائكة وإني نمين جائل كمي بقوا في الأرض الليل خليفة لمت يخلفني وإن لمت في تنفيذ أحكامي فيها سينو نياو جام إليدي هو آدم قولك آدم بيه قالوا ملائكة جديمي أتجعل فيها يتعود إليدي من يفسد نانيد فيها من بن إليدي نقول بنير دم ويسفك الدماء ما ننجور نجيج ميج فامده بالقتل ورغك فكما فعل بنو جان هنا بنو جان إن بنو وكانوا فيها بين بنو كوي ليدي نانده فلما أفسدوا بين بنير ليدي غوف أرسل الله عليهم الملائكة الله نلم بملائكة فدردوهم ملائكة
malaikaji ɗi diddiɓe ilal jazair fewde tule ceene wal jibal fewde kaay Allah malaikaji ɗi mbi wa nahnu minen nusabbihu amin jogiti bi hamdika e yettudema haami wonu qaddisu laka amin cennuma amma la yaligu bika kala ka ala yabdadi qala ta'ala jomiraɗo wi inni min lem ɓuri andude lem miɗo andi ma la ta'lamuna kon ganda minal maslahati e maslaha fi istikhlafi adama lomtinde adama wa anna zurriyatahu geñgol makko fihim ma won hen al muti ɓoftotoɗo wala aasi e goofowo fa yadhara al adla mana nunɗal feeña baynahum hakkude maɓɓe fa qalu malaikaji mbi lan yahluqa rabbana joomi men tagata halgan tagore akrama alayhi minna ɓurde en teddude to bange Allah wala a'lama wana ɓurɗo en gandal li sabqina lahu ru'yatina ma lam yarahu sabu enen en jiko on yiyani eɗen gandi ko on anda fa khalaqa Allahu ta'ala jomiraɗo tagi Adamu baba Adam min adimil ard e dow laral leydi ndi ahami bi an qabada minha o tami hen qabadatan tamanne min jami'i anwa'iha dendagal leƴƴi leydi wo ujjinat ɗum jiɓira bil miyahil mukhtalifati jiƴƴe lullutotir wa sawwa Allah fondi ɗum ha foti rib wa nafakha fihi ruh o waɗi hen wonki fasara haywanan wonti haywan hassasan co'o bada an kana jamadan caggal wonnode ɗum jaman wa allama adama al asma'a Allah de andini baba adama inde kullaha majje pop hatta al qas'ata hay la'al wal qasi'ata wal faswata wal fasilata nani fa bi an alqa fi qalbihi ilmaha Allah andini mo ɗum weddi gandal mum e ɓerde makko o andi kala hunde so hocci lahal we ɗum ɗo ko lahal waɗirte ko nangam o ɗum ɗo ko ñorgo ko ni mbaɗata ɗum ko manan gasirgal ɗum ko pikku gueɗel hen fof o haali inde mum o haali ko nafata hum refti kanko Allah aradahum o ardi ɗeɗo geɗe alal malaikati e malaikaji fa qala lahum tabkiyatan o wiyani malaikaji an bi uni kala ne kam bi asma'i inda haula'i ɗeɗo geɗe o hoccat pikku o holla malaika o wi ko ɗum ɗo no wiyete in kuntum so tawi on laatima sadiqina oɗon gonɗo في أني لا أخلق أعلم منكم ولا أو أنكم أحق بالخلافة هذا تود بيدون بتقرأ برضو أن غندل ولا أن بري هاند دي لمتقال بعد كالا نكمل دي كده كقول قالوا ملائكة جنبي سبحانك سناد واد نيمة أنا نيدي أن الإعتراض عليك غافلوا درد ما من الله علم لنا غندل على من إلا ما علمتنا سبناك غندن من إنك نعان أنت كتأكيد الأليم أن ونغندو الحكيم ونينيد الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته قال تعالى جومران في يا آدم هي ما آدم أنبئهم حالا كم بملائكة بأسمائهم إن ديدو جد فسمى كل شيء باسمه كلا جد الهير أهالي إندمم ذكر وجمتي حكمته التي خلق لها كل كدوم نفته فلما أنبأهم دين وأندنيب خبريب بأسمائهم إن جد قال تعالى لهم الله ويني ملائكات توبيخا إغف دب ألم أقول لكم متى
mi wiya nano on inni no min a'lamu min anni ghaiba samawati wal ard ko wirni e kammu e ko wirni ley wa a'lamu mboɗa andi ma tubdun ko feññintone konnguli mon min qawlikum ataj'alu fiha ilah wa ma kuntum e ko laatino ɗon taktumuna oɗon cuuɗa min qawlikum lan yakhluqa allahu akrama alayhi wala manan a'lama nanede jangto wa idha qulna lil malaikati tuma de min biyani malaikaji usjudu li adam sujjane adam sujudu tahiyyatun bilin hina wiyama ko naayade seeɗa tan nanede abdullah ibn abbas jabani ɗon nanede o wi sujjande ko wona allah ɗum ko keferagal ɗum noon tawat yata wona allah tigi yamir yo hunde nde sujjane so tawi allah wi yo hunde nde sujjane ko wasde sujjande hunde nde wontata keferagal nanede fasajadu malaikaji fo cujji illa iblisa so wona iblis huwa abul janni nanide kanko woni bamum jinneji kana bainal malaikati o wonno ko hakkunde manan malaikaji hami aba o sali ka sujjude wastakbara o mawnikini tananide wa qala ana khairun min de ɓuri moƴƴude ɗiɗo malaika ɗiɗo mawno hono oɗo adama hami jokku safami noon wa kana o laatima min alkafirina ko e yedduɓe allah o jeeya hami e fi ilmillahi e gandal allah nani fa'idatun nanede fa'idatun qala ka abul ahbar ceerno no wiye ni o wi anna iblisa la'ina oɗo iblis kuɗaɗo kana khazinal jannati o joginoma coktirde aljanna 40,000 sanatin duuɓi ujunnaje 4 malaika ala natowo ala jaltowo so wona e yamirore iblis kanko uddata aljanna udditta nanede wa ma al malaikati o wondinima malaikaji 80,000 sanatin duuɓi ujunnaje 8 malaikaji iblis ne wonde munen ananede wa al malaikati 20,000 sana o wajima malaikaji woni mawɗo munen omo waajo mbaɗe ɗum gacce ɗum duuɓi ujunnaje 20 kanko oɗo manan iblis wo sayyidul karubina o woni koho o ɗiɗo malaikaji 30,000 sana duuɓi ujunnaje 3 kanko woni mawɗo ɗiɗo malaikaji ananede wo sayyidul ruhaniyina o woni mawɗo ngalɗo dentale malaikaji 1,000 sanatin duuɓi ujunere wa ɗafa hawla al arsh iblis wangima saraji al arsh 14,000 sanatin duuɓi ujunnaje 14 iblis ene wango e saraji al arsh wa kana ismuhu fi sama'i dunya inde iblis to asaman oɗo kettuɗo e men al abida o wiyatno ko dewowo allah wa fi thaniyati kammu ɗimmijo o az-zahidu o wiyatno ko duuɗiɗo wa fi thalithati asaman tataɓijo ala arifa o wiyatno ko gando o fi rabi'ati ananede so tawi ko asaman nayaɓijo al waliyye o wiyatno ko kettuɗo o fil khamisati asaman joyaɓijo attaqijje o wiyatno ko kulɗo allah o fi sadisati asaman jeego ɓijo al khazina o wiyatno ko cokowo aljannaji o fi sabi'ati asaman jeeɗa ɓijo o wiyete toon ko awazilo o fil lawhil mahfuz to lawhil mahfuz inde makko toon iblisu ni woni inde makko o huwa ghafilun an aibati amrihi ko belsidiɗo wattande fiyako makko kanko oɗo iblis wa qulna allawi min bi ya adamu heyma an adama uskun hod anta an zawjuka e cundi diɗo mawo hono hawwa wa kana khalaqaha
min dil'ihil aysari min bibi kole aljannata aljanna nani de elewla wa kula nyame min haya aljanna he akalan nyamde ragadan ene yaaji la hajara fihi bittede ala hen haythu fi'tuma kala do jiddon kono wala tagaraba woto battode hazihi sajarata kido lekki woto battode ki bil akli minha nyamde hen yal handatu abil karam aw ghayrihima wa kula fatakuna la tadun min adh-dhalimin koy wof be jeedon ngani jokunon fa allahumma ash-shaytan firgiti be ton iblis yaltini be fukkibe an hagal janna bi an qala lahuma iblis wiyanabe hal adullukuma metemitindin tawon ala sajaratil khuld likki chasal qasamahuma billahi wodirani be allah kanko manan iblis o wi annahu kanko laminan nasihin koy laban be dedi o jeya masalan kan fa akala minha nyami hen nani yakusa faminon fa akhrajahuma iblis yaltini hawa e adama nani de min ma kana fi ga ko be gonno e mum ghamide minan na'imi ni'maji wa qulna min bi ihbidu jippode e fewde leydi antuma onon mastamdatuma e ko mobti e mon alayhim min zurriyatikuma manan e besguji mon ba'dukum yoka e besguji mon adun ko anbeli ba'din walande yoka min zulmi ba'dukum ba'dan walakum ne wodani on fil ardi leydi mustaqarrun nokkudo odon nyiba mata'un ko odon dakmito mata'una bihi min nabatiha ilahinin fewde waqtu timmugol laje modon watalaqa adama manan hebbima min rabbihi immorde joomi ko kalimatin kongudi alhamahu iyyaha fami wa hiya rabbana zalamna anfusana fada'a biha uduridi fataba alayhi aljabni mutubu yamak innahu allah nani de wattawwab kanko woni jabo tubu be jamak arrahim woni jurmutodo be nani allah wi qulna min bi ihbidu jippode minha immorde aljanna hami jami'an dendagal onon fof fa imma ya'tiyannakum minni so tawi arye modon immorde ga am ga hudan peewal deftere walla nelaado baban tabi kala e mon dewol o hudaya peewalam gal fa amana bi gongdinimi wa amila bida atimanan o golli doftaram ben khala khawfun kulul ala alayhim munen wala hum wanani kambe yahzanuna yapaysuna yadul lahara bi an yadkhulul jannata mabnada al janna fami walladhina kafaru so tawi ko ben yeddube allah kazzabu be penni nani de bi ayatina ayaji amen ulaika ben ashabun nari ben woni yimbe jeyi hum kambe khaliduna ko be heddorobe fiha jeyge mali janto uzkuru allah wi ciftore ni'mati nemam allati on an'amtu alaykum moni min me wabirabe mon minal injai sabu dandede be min fir'aun falqil bahri seyakanede maayo ananide wa tazlilil ghamami uftinede dule do mon wa ghayri zalika bi an tashkuruha bidaati wa awfu minni timmina bi ahdi adam alladhi ahadtuhu ilaykum min al iman bi muhammadin ufi minni timmina bi ahdikum ya adam alladhi ahadtu ilaykum min الثواب عليه بدخول الجنة أناني وإجيال أملو فرهبون كلكم في ترك الوفاء به دون غيري وعامنون قوم لنه بما أنزلت يمكن جي
jippinmi min alqur'ani immorde de deftere shaddigan ina goongɗina ma ma'akum ko wonde mon tawrete bi muwafaqatihi lahu fi tawhid wan nubuwati wala takunu watongone awwala kafirin bihi ko onon gadi yeddude min ahlil kitabi e joman defte en li anna khalfakum tab'un lakum sabu arobe caggal mon be koy mon manan be dewata fa ismuhum alaykum bakaruji mabbe koy onon manan gaddi sabu ko onon fuddi dum wala tastaru oto gostitude bi ayati aye jam allati den fi kitabikum gonde to defte mon min na'ti muhammadin sallallahu alaihi wasallam zamanan bat jaru qalilan seeda nanede oto bade non wa iyaya ayi oto cuude gogo sabu hulde on oto boccitaate on ko dañoton e lesbe mon be nanede dum oto hade haalde gonga haal gonga nani al haqqu min rabbika wa iyaya la amdo fatta uli kule kam wonani de tol ko rewi hen wala taktumul haqqa wala talbisul haqqa woto jille gonga alladhi unzila alaykum on jippinaado e mon bil badili woto jille hen fenade e odon pepindo wa taktumul haqqa woto cuude gonga sifa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum no onon ti'lamuna odon gandi annahu haqqun ko dum gonga fa aqimus salata nyimne julde wadu zakata darnani de to te asakeje warka u lukje jule ma arrakiina wondude juulo nani jule wondude juulo fami wanala odo aya garowo jippi fi ulama'ihim ko e andube mabbe nani wa kanu yaquluna lahi noma ebe biya nanno ananede li aqribaihim bandirabe mabbe al muslimuna julbe be biya ben isbutu tabite ala din muhammadin fa innahu haqqun be biya ngone din hede din o ko gonga ananede alla wibe ijam on atamurun nas ananede atamuruna nas on jamirat yimbe bil birri e higgere ananede oldum gongdinde muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum ngoppon koye modon ha on jamirta koye mon wa antum no onon tatuluna alkitab odon janga deftere masala nani de tawrat wa fiha woni e tawrat al wa'id manan e fod sapore ala mukhalafati al qawli al amal lundudo gollal kongol mum gollal anane de ay wa qala shairu afami de jimo goto wi ya ayyuhar rajulul muallim ghayrahu halla li nafsika at-ta'lim o wi ya ayyuhar rajul ehey ma gor al muallim gandino ghayrahu tanamu i halla li nafsika holko hadi an gale ko hoore ma tawo kana zattali hadi manan gandina hoore ma hade ma andinde go woni hade ma waajade neddo wacci hoore ma taw ananede ila an qala ha uwi la tanha an khuluqin wa taati mithlahu arun alayka idha fa'alta azim fami la tanha orhat an khuluqin ga jikku wa taati mithlahu an bada ko kadata ko to waddum don arun koyere anani de alayka e mada idha fa'alta sa gollidum azimun ne mawni no feewi wa qala ash-sha'iru aidan jimo goddo wi atanha an-nas wala tantahi mata tarhaqal qawmu ya luka wa ya hajr sin atastahi sin al-hadida wa anta la taqdai
وفي أتنها الناس متى أحد الجيم نانيدي كون ولا تنتهي أحدها وتسكو ديكو بينو بيكو كومبانمي تسكو ديكو بيمي على هروينو أحد هورما ها غاينا كدا يم أنانيدي ونون أن هذا يم تي أحدها إيمتا تالحقال قوم يا لوكي أن كدار أوهن دفعونتا يم بيوتيرتا سباب كونغول ما ananede o ya hajaru sunna o ma an hayre nyaande ma tastahi an kama hersata to sunnul hadith ada lagga paakaaji ha wela ha wawa tajji kono an wala tagda yi wawa tajji nanede o wi dum non oto wan non jokku sa faabe non o ko rewi hen واستعينوا ناني فلا تاغلون كو حدي كاغيلون غول مون بوند فترجعون دتيتون فامي واستعينوا الله بي بالينورو ده بالينورو ده اناني بالصلاه بالينورو ده دنداغال كده مون بالصبر مونيال ناني ده هودوم الحبس للنفس على ما تكره dumbude fittaadu e ko yida wa salati jul afradaha bizikri fami o manan hertinido julde e jangtawol ta'ziman li sha'niha sabu mawnud al hal julu fi al hadith are hadith kan sallallahu alaihi wasallam nelado Allah sallallahu alaihi wasallam iza hazzabahu amrun so ƴoñino mo fiyako badar ila salati tan o yakinto wona julde nanide jokku noon o ɓiilo wiyama alkhidabu lil yahud wiya eraɗo ko yahude yankoɓe nanide lamma aqahum anil imani sharr وحب الرياسة يد كوم فأمروا بالصبر وجميراي بمن وهو الصوم ونكورك لأنه سبكورك يكسر الشهوات يعني هلا تويو لأنها أنني دي تورس الخشوع أنني دي وتنفي الكبر وإنها نجول لكبيرة كوكو تد إلا على الخاشعين so wana e ben hulbe Allah an munir jangoyi namno mamadaw so arti ko janol four so arti nani de alladhina kambe gondi ben yahunnuna e be janana annahum kambe mulaqu ko be hawrobe rabbihim joomibe e be kawre joomibe bil basi ummital wa annahum kambe raji'una ilayhi ko be ruttitobe fewde Allah fil akhirati fil akhirah fayujazihim o yobabe anani de golle mabbe ya bani israila anani de e heymon on fami bibbe yaqub kala nanda bani israila ko bibbe yaqub masala فهم نانيده الله بي اذكروا كيف ترى نعمتي نعمم التي انا عمتم نيمن عليكم من بالشكر عليها من ترندم لا اتي ما دفتادن واني من فضلتكم برني بابراب من على العالمين يم زمان مك واتقوا كله يوما يلوم لا تجزي نفرا نفس فتان عن نفس غافتان شيئا هيهون هو يوم القيامة كنيلاوما درنga ولا يقبل جبرها منها كنيلاوما هي شفاعة كفاره أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين ولا يؤخذ ننجهاك منها كنيلاوما عدل شوتاب ولا هم ونانكم ينصرون لي ابن بالله كادني لبت الله فام جنت إذ نجيناكم إذ إذا جيناكم ثم من دندي وابراب واذكروا جنت إذ نجيناكم ثم من دندي وابراب من والخضاب إيرانغدو نانيده وبما بعده يكو أرح شغل للموجودين
الذين بين ووداب في زمن نبينا زمان النبي من صلى الله عليه وسلم بما أنعم على آبائهم دوم قانن كنيمنا نودو على آبائهم وابرام تذكيرا لهم سب سفتين دب أنني دب نعمة الله نعمة تعالى تولو ليؤمنون بالابن غونغين فهم ومن من دندون من آل فرعون كوريج فرعون يسومونكم ebe men non su al azabi lebte cattude fami yuzabbihuna ebe kirsanno abna akum bibbe mon warbe wa yastahayuna be kedda nisaakum bibbe modon rewbe li qawli ba'dil kahanati lahu yoga e timannobe timaninomo timowo non jiyowo ceede battam bonijo werli ceede mum tan wi a ayyuhal malik ehema an lam inna mawludan yulad fi bani israila yakunu sababan li zahabi mulkika o weddi ceede makko wi lamdo ma cukalel jibine manane bani israila en laamu ma da firtaade dum koy juude makko rewata so jibinama ko kanko firtata laamu ma in fir'auna en hooli timowo o wi joni ko woni gonga kala manan go jibinaado to mabbe to gorko yo war tawdo anda hol hen o kat biddo gorko jibinama hon nangue hirse don fuketaake ni bingel dewel so jibinama o wi dum yona yo yumum kono debbo gorko kay warata tan nanede kanko odo fir'aun gondom Allah bonni nanede wa kanu yawmal gharq nanede wal muradu ko muyado awanuhu ko wallobe fir'auna wa kanu yawmal gharq 1700 nyande be joolete ko be ujunnaaji temedde jeedidi nani de ghayral mutakhallifina bi misra jiida non e heddinobe misra garadi be kambe yoolibe be ko be ujunnaaji temedde jeedidi wa kana al khayl nani de khaylud dahm 70000 pucci baleji di tan pucci fir'auna baleji di boli capande jeedidi ujunere puccu taw ko nan ko bo no weno boongi pucci boongi bol wa banu israila manan banu israila en kanu 620000 ko ujunnaaji temedde jeegom ujunnaaji nogas wa en dukhul yaquba misra de annabi yaquba naati misra kanu 70 nafsan den ko be capande jeedidi tan do gonno zukuran wa inasan rewbe warbe wa bayna musa wa yaqub akunde annabi musa e annabi yaqub 400 sanne duubi temen nay nani de wa kumila fiha zalika al adad timmi manan den don limore ma akasari gatil al fari wondude kadi e heewde ko wara tigguji kirsaade ko mawtul suyukh e mayde nayebe suhaabe worbe so jibinaama kirse be do suhaabe ifraawna wara nayebe Allah ene wara nani ben en pay koy famdide subhanal khallaqul azim wa fir'aun ko do fir'aun ismuhu al walid bun mus'ab bun rayyan ko walid woni inde makko bun mus'ab bun rayyan wa fir'aun laqabun lahu fir'aun ko waccore wonande ma min al far'anati mana ko dum milkiya ko inde lefol laamu faamede jokko sa faami non wa muddatu iddiaihi al uluhiyyah fodde non dumunna ko fir'aun wi ko Allah yo ara ene rewe 400 sanatin duubi temedde nayi anane de Allah ene laara fir'auna e bewre mum wi manan ko Allah faami wa kana ya'kulu kulla yawmin anani de fasilan nyalawmo fof ko mola ngelobo ko hirsante o juulane o wadane gandanda hoore ma o wuudane dum tan ha benda dum woni pottaari fir'auna nyali fof mola ngelobo anani de o wuudante man o nyaam wa kana la yataghawwadu illa kull 40 yawman marratan fal balde capannay fof fir'auna huwata ko lawul gotol o yaarata dowro par balde capannay ko fir'aun inde fir'aun de ismun li kulli man malakal amali gata
kala laamiɗo e amaligata en ko fir'auna wiyete hono no mbiyata joni tan ceerno dembe walla ceerno funeɓe walla eliman mboolo sa nani ɗeɗo inde tan kam aɗa andi jettoɗe ɗe hankkandi a nani de jokku noon ayi kama anna qaysara ismun liman malaka rum qaysara ko inde kala laamiɗo romain en wo kisra a nani de liman malaka al faris wan najasi liman malaka al habsati wo tubain liman malaka al yaman a nani de jokku ko ni noon ɗum wayi ko yato ƴiyal ma holko rewi hen في ذلكم وني ديدون لبت أنني دي بلاء جربويا من ربكم إموردة جومن عظيم موت وفي ذلكم وني دان ديدن دي بلاء نعمة أنني دي من ربكم إموردة جومن عظيم موت جنك وإذ فرقنا تفتره وإذ فرقنا تمند من تشيرت من تشيرد بكم سباب نمون البحر مايو من تشيرد مايو وسباب نمون نانيده حتى دخلتموه ها نادون هين مايو هيري بينا اودون دوغي من عدو بكم غانيمون فانجيناكم فام اي من دانديون من الغرق يولاير وأغرقنا من جول آل فرعون يم فرعون معه وند فرعون وأنتم أن تنظرون أن لارا إلى انقضاء البحر عليهم كما يقول أمبما جنت وإذ وعدنا بألف ودونها هامد تومن من ما ننفتني موسى ونند أودو موسى 40 ليلة jammaji capanɗe tati nani de jammaji capanɗe nayi nuɗihi amin dokkamo enda inqida'iha saha caggal timmude balɗe jammaji capanɗe nayi ɗe attawrata wonande tawrata yita'amalu biha ha golliron summa takhastumul ijla jogite ɗon ngaari alladhi ndin saghahu lakum samiriyyu ilaha minal musa samiriyu manan tafani wi ko al min baadihi caggal yaade musa nani de ila mi'adina fewde fodore amen wa antum no onon walimuna kon toñbe koye mon bitti khazihi sabu jogitaade ndido ngaari manan ko Allah li wad'ikum al ibadata fi ghairi mahalliha sabu on badi manan dewal Allah do wona e place mun anani de jokko non sat yuppanam si o beñu wafe tawat mo bebi hanko أي يكون أي وإذ آتينا ثم من دوكي موسى أولو موسى الكتاب دفتر التوراة والفرقان أنني دي سير حكم الغوغ فنان أنني دي عطف تفسير أن الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم يتجوعون تهتدون أولون فيوا ناني متى أولون feewa nani de jokku noon holko rewi hen